والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, naisabihin, waktu na to ang mga kareaksahan sa Maghrib taon pagpatuntong din Allah Ta'ala waktu ni rin guru kaya minta waktu taon Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Pahariin diin na sadya inabutan din suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niwa pengajian. Pengajian bungasin pag-iman. Bungasin pag-iman papasinguran ka tutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amal pag-ibadat in mga sila bariman usog iban bariman babae sabab na sila yadto in papasinguran ka to taniyo in naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan nabi iban rasul junjungan taniyo alaihi salatu wassalam.
Mga kakasinsin Allah Ta'ala, in ganap pangadjian niya tudna mo, maun pahadarat sing kamu, ayat hikahanggatus katloan tagunum, in ayat ini kawakan taniyo hasuratun nisa. In pangadjian taniyo riha ayat ini, paltawakan sadyasin Allah Ta'ala mga bariman. Wala na nakalamuda paltawakan ini imbukun bariman. Mga anak po, bangin tawhiya hapdi, ang paawang pagkaon. Pag-ubus di na siya tawakon, way wihan ngi dagbus. Way wihan ngi parasahan. Ada puninini. Apabila wala na siya kialam muda paltawakan, bang pagkaon bihad tindagbus. Hindi sa lagu-lagu kasusahan, sa lagu-lagu. Indo magpakka niya, akabuhi niya, aula-ula kamatay, apabila di siya makapagtawbat, pamahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taingukan taniyo, impalman sin Allah Ta'ala riha ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu, palman si mahasut si mahatinggi, ya kamu mga bariman usog iwan bariman babae, amuin biabagbukan ya amalan, in rukun iman unum, pahukutan niyo. Pahukutan niyo, iwan pakusukan niyo, impag-iman niyo. Mga anak po, magkakunahan kita ni Muhammad ini biya simbiyad. Aula-aula ri, hayat ini kita niyo nembiyataan sintuhan, ubos na yun sila nakauna. Magtakad na kuman sila kato taniyo. Ya ayyuhallazina amanu, intiyawag sin Allah Ta'ala, mga bariman ba usugi wang bariman babae. Malaingkan bariman na sila sa tiyawag. Unim paltawakan, pakusukan niyo. Ayaw kumangi impagiman niyo, singkita niyo sindiungog niyo. Sakawa, pakusukan niyo. Ay kamu maglamma-lamma, ay kamu lammahan, ay ra kamu mahanggaw, ay ra kamu mabuka, inggapi niyo Tuhan. Wala tahinu, wala tahjanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Pawiddaon kamu sin Tuhan. Hangkan kamu pawiddaon sin Allah Ta'ala, ya amalan niyo in rukun iman unum. Hangkan kamu kapian sin Allah Ta'ala, piakusog niyo in pasugpatan niyo patuhan, wala niyo na piakusog papalsugpatan, kabayaan sin napsu, kabayaan sin syahwat, kabayaan sin akal, kita sin mata, diungog sin tainga. Way. Tayo nga sababihan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawi, in makusugin pag-iman niya, makusugin pamagbog niya kabayaan sin Tuhan, hangkan kimusug sabab kugdan in pag-iman niya, al-mu'minu qawiyun, khairun, siyayanin tao marayaw. Bang biyay ta sin nabi tao marayaw,
mabarakatin ninang niya. Paruntunganin ninang niya. Magkagunahan kita niyo mga anak kapo. Hinang mabarakat, hinang paruntungan, hinang hikasalamat sing kabuhi iwan kamatay, hinang dasimbariman. Maita, panawag-tawag si Yahudi wan Nasara, subay magsali imano siya dunya ini. Wayroon discrimination. Ununin natali si mano siya subay hirul. Di man jari hakaman na to. Angkan nakita niyo piarahan sintuhan Nabi wan Rasul supaya sadya kita niyo kabaitaan uni ni karayaw uni ni kakangi. Ampay magpi kita niyo sing kabayaan na to di na to paagaron haatulan kabayaan sintuhan na yan na nahinugnang ka na mano siya kabuhi. Nabiya diin na, banga adlaw susungon, kung nasa nahinugnang ka. Ya ayyuhal ladhina amanu. Yung mga bariman makusog. Makusugin pag-iman nila. Imusugmanin pag-iman nila. Kimusugin amal nila. Khairun wa ahabbu ilallah. Ilayan in marayaw. Iwan silayan. In lawi illa sa sintuhan kanila, hakabuhi iwan na kamatay. Mga anak ka po, magkagunahan kita ni Mama sa natuin. Salay kasi, tatanda-sanda kula. Ing kamatauran, di makapas na tuwad tungki. Imbar iman usog, iwan bar iman babae. Ingkatan tatandasan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala faijuna muflihun. Nadauhat nila yung paruntungan. Paruntungan na kabuhi, iwan na kamatay. Aminu billahi wa rasuli. Parayawan niyo. Impag pamarat saya niyo patuhan. Iwan para yawan niyo impangagad niyo hanaraak kumangkan niyo kahinapusan Nabi wan Rasul. Bariman usog, ibang bariman babae, wayroon diskasyon. Maita, sababing pag-agama, amrun tawqiti. Para kala ding hatuhan harap marikato, way pagdiskasan, way paglugatan. Tay maun, ninti may makda, atay bariman, akal bariman, pikilan bariman, inti may ma. Aminu billahi wa rasuli. Para yawan niyo, pakusukan niyo, palingkatan niyo, in pamarat saya niyo patuhan. Iban panaraak ni Rasul, iban sing kitab. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli. Iwan sing kitab Quran. Nagangko pim mga sila marugal haagamah. Lara kuning Quran. Maita. Inari nila sa lugay ing Quran. Iaagad si mga Muslim. Atay nila, hasuara nila, hapito ang gautabaran nila, amalan nila, di makapagbaya intaw Europe, iwan siniwan nila ha mga Muslimin. Ano yan mga tuwa? Maita, mingkan tiyo-tiyo sila. Way atomic bomb nila. Way. Maita yaddo. Antumul a'law na, pamansin Tuhan, kamu in tataas-taas, in kuntum mu'minin, bang matan kamu beriman, Allah subhanahu.
Amo yan, mga anak po. In kagunahan taniw hama sa taniw ini. Aminu billahi wa rasuli. Patutungan niyo. Parayawan niyo. In pag-iman. Tudyo pa Tuhan. Tudyo pa naraaksin Tuhan. Tudyo pa kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pira marikan niyo. Bang niyo biyawbukan. Aun parsugpatan mahukot sinatay niyo patuhan. Aun parsugpatan sin suara niyo mahukot patuhan. Aun parsugpatan sin pituang gautabaran niyo parlahu subhanahu wa ta'ala. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Iwan sin kitab na kauna. Tuway na tuyad to pagkakaran. Wa may yakpur billah. Nahisiyusin tao. Kaya kahagad niya ang pamarat saya. Di niya agarun yung pamarat saya. Kabayaan sin Tuhan. Wa may yakpur billahi. Nagkupur siya pa Tuhan. Wa malaikatihi. Iban ang mga malaikat. Wa kutubihi. Iban ang mga kakitab-kitaban. Wa rusulihi. Iban ang mga karasulan. Wal yawmil akhir. Iban sin susungon amunen adlaw akhirat. Di nilad to parayawon. Inna ka parayaw ramo rin bariman. Bang nilari parayawon. Di sila magtawbat. Di sila mangayo kaampunan. Di sila magmaapmi-api. Antara nila. Fakal dhalla dhalalan baida. Wayroon hinang nila kurik. Ruong kata. Maita. Inununo hinang di paagaro na pamando kabayaan sin Tuhan. Ayaw pari ruong in ruong da. Misaning kurik ruong da. Sabi mga Tuhan. Biasin jimatu. Ha, Yahudi iwan Nasara. Di papasinguran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pawaitanin ummatin. Nah, paluag-luag na to kuning pikilan na to bihang. Pamarinta, kansyonin na agad. Kapag-usaha, kansyonin na agad. Kapangadatan, kansyon na. Kapag tiyao, nakatantan niya to, kansyonin na agad. Way say ni kaya sayuhan sintaw. Na, hindi damakad. Di niya pagkumpramay, sinakaman niya. Hituk niya ang kabuhin, niya kamatay, niya sinyawalahan na patuhan. Impamung niya tudyo patuhan. Bukon siya mamung, tudyo pabaran niya, tudyo papagkahin niya. Sa impamung ni harap pa Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami utuhan na mo, dahil kayo mo. Kaya kari mo kami padunya, dahil nga pagbaya mo, dahil nga kudrat iradat mo. Magbing da kami matungkay mo. Mamung bihat tim bariman. Amot tim pamung nila. Amot tim lapal-lapal. Imbukon bariman mamung da bihad to. Ano yung mga tuwan? Dahil nga sa babian. Yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyarungog nila yung Nabi. Hingkakuyakan sintuhan doon kanila. Bukon nila piyarungogin Nabi, sinaun kakuyakan nila sa piyarungog nila yung Nabi, singkakuyakan sintuhan doon kanila. Mabaya kita ni Bandi, dumatong kato tanyo ing kalamma. Masakitin tao. Uno-uno na sakit, dumatong kanila. Mga tuhan yung bariman. Uno yung pamung niya, bang siya masakit. Inaki niya.
Inna Allaha fa'alun lima yurid. Inna Allah Ta'ala magbaya-baya siya sing kabayaan niya. Naampay siya rin niya kabayaan. Pero ngog niya inyad to, uno-uno ini paratong kanya sintuan lila siya. Yan ang kabtangan si mga bariman. Usog ibang babae. Ang kabtangan si bukon bariman, kabtangan mapangkal. Uning kabtangan nila, uno na bahalaw na intiungod ka mo sintuhan ini. Di ako inilaw na makaigalaw kasusahan. Bariman di. Maita, kaya panjari siya sintuhan. Minhu bada. Nagtagna siya rin atuhan, bukon siya nagtagna, dahil kaniya rin, kanama niya rin, apakain niya rin, kansilsyo, nagtagna siya rin atuhan. Piakari siya pa dunya, kabayaan da sintuhan, bukong kabayaan niya mak niya, bukong kabayaan ni nak niya, bukong da kabayaan sing kampung niya, batoy panghati ka niya. Sa luway niya riya dunya, simulig siya, kabayaan sintuhan. Bang mabuting gantaan, mig siya kabayaan da sintuhan, yan imbar iman. Na mga tuanin bukon bariman. Pagdatong niya pa dunya lingog. Halugay niya riya dunya lingog. Pagig niya rin nga dunya. Timun tambak na yung kalingugan. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Bukon piya panjari sintuan ni manusia magkalingugan. Piyapan jadi sila rahmatan li ta'atillah wa ibadatihi wa limardatihi. Piyapan jadi sila magkasila sa labay rin nga pagtaat, labay rin nga pagibadat, ingwa niya kakuyakan sila iban makuyag na. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Unin di tadi kato, napabilay manusia. Bukon na siya nagtag na akabayaan sintuhan. Bukon na siya simulig akabayaan sintuhan. Bukon na siya mig nga dunya akabayaan sintuhan. Faqad dhalla dalalan mubina. Faqad dhalla dalalan baida. Sa bunal tuod. Siya nanin nalaong, sinlaong tiuod. Siya nanin nalaong, di na mabaya magbalik pakarayawan. Nakalando na ako lang, napila taon na ako na ini. Maguno pa ako mig. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw na to kalupahan, ipon kita niyo sintuhan. Siya ay magbabaya-baya, bukon kita niyo ipon sinapso na to, bukon kita niyo ipon sinakal na to, bukon kita niyo ipon sin kabayaan na to, iwan sin kabayaan nila sa gawaing kita niyo abdun min ibadillah. Ipon kita niyo sin Allah Ta'ala, piyapan jariin dunya. Bukon pagulaan. Piyapan jariin sulwa, paghulaan. Tinta umarayaw, piyapan jariin nalka, paghulaan, hinda siyo. Mga kakasisin Allah Ta'ala, amod to hindi nga mga ayat. Pagman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Masakitan niyo hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam. In tiap-tiap bulan, aundunhan ibadat. In tiap-tiap patahunan, aundunhan ibadat. In bulan 5 bay, aun sadya nakaut, bulan Ramadan. Sa lagu-lagu ibadat sindum, sa lagu-lagu ibadat sinadlaw. In ulung, sinallahu ta'ala humma tinapusan,
Haupo-haupo din umul nila. Bukom biasin umat na kauna, ibuhan tahun, tung hangibu tahun, duang nga ibu tahun, tung nga ibu tahun. Inumul nila, daing da kahanuman, pakapituan, magtungkod na. Ulong sin Allah Ta'ala, abutan nila in ibadat sinagumul, ibuhan tahun, duang nga ibu tahun, tung gatus katahun. Bang nila agaruning kabayaan sin Tuhan. Bulan Ramadan, asrul awakhir, hang puna kahinapusan, piyawidda sin Tuhan. Inibadat doon. Aula-aula yaw nindum Laylatul Qadar. Mga anak ka po, yari na isa baong pagpakuyag sin Tuhan. Musimul janna, musim surga na isab. Ampay manusia, humuyag. Ing kimuyag da sim pagpakuyag. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala amuray mga barima. Praktisun na to, inatay na to, atay bariman. Riningon na to, indila na to, dila bariman. Anarun na to, impito ang gautabaran na to, maghiwal-hiwal, hinang si mga barim. Waan Ibni Abbas, baita daing kan Ibni Abbas. Abdullah Ibni Abbas, pangtungod sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam. Yani ayyamul asr min Dzulhijjah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan adlaw aung karayawan. Wayron din nga mga adlaw, pialawi sintuan indayaw aung naisab. Ang pakaukuhan magtagipon patuhan, biasing kug mga kaibanan bulan, aula-aula bulan Ramadan 5 bay. Panagnaan sin bulan Haji, Dzulhijjah. Nagtagna in Dzulhijjah sin Jumaat 5 bay. Ahad kita bihaw. Amod tim panagnaan sin Dzulhijjah. Uno yan imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-amalu salih ahabbu ila Allah. In hinang marayaw amo na yung kanunungan sin tuan hinangun sin kahinapusan umat. Adlaw iban dum. Ina Ramadan dum iban sin adlaw. Ini ni adlaw iban dum. Nauno yan, kalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Misan palaw niya pag-atuwang sin satru, iban sin kita, kalabihan nga doon, walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji bi syai'in min zalik. Amuralaw na nakaliw. Inamuko sa yan. Miyad to papagjiharan. Alta niya, baran niya, wala na nakabalik. Masahid. Gayat to. Taan yung mga toan. Naunuin hinangun dun hayan. Nagtagna sin Jumaat, siyam adlaw. Sababi niya umul Arapa, adlaw Sabtu. Hinaylayatan niyo adlaw Ahad. Dahil nga mga hinangundunan, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis kaybanan, faakshiru pihinna,
Patauran niyo ron hayan. Minat tahlil. Magtahalil la ilaha illallah. Wailo muhay hinang. Tak may ba tiyo din makahinang? Sabi kay sa bukon biyaksa. Ikaruwa piya pahil-pahil. Ikatu way pagkaihlas. Ikaupat way panglago ni lahad to. Ini kalima yahawiran sin syaitan ang pasilari karihilan sin sa lagu-lagu dirihilan hapanagnaan simbulan haji adlaw sambil dum. Paaksiru minat tahlil. Patauran yung lapal niyo, la ilaha illallah. Ayaw magsinapatan. Way na kaw nakatahalil haruwayng adlaw, haruwayng bulan. Kusugin na rito, ay nakaw mang daag taulong mapatuan tahaliliwa ko, tudulaksa. Baran mo imbeta. Ako tuan. Pialuhay ikaw. Way ikaw piyahunit. Tagna imo nang po. Pakatluan. Pakanuman. Pahanggatos. Paabuta paibuhan. Ikaw yan tuan. Maita. Paman sinallahu ta'ala. Wa yazkuru smallahi fi ayamin ma'lumat. Manumtum sila patuhan. Manumtum sila Allah subhanahu wa ta'ala ngan sintuhan, sifat sintuhan ang mga adlaw ma'lumat. Adlaw ma'lumat amuna in asrujul hijjah. Ayan tuan. Patauran pagtahlil mo. Sa ikaw maggasod. Antara mo sa jaywan sintuhan mo. Wat takbir, iwan pagtakbir mo. Wat tasbih, iwan panasbih mo, subhanallah. Wat tamhid, iwan lapal mo, subhanallahi, alhamdulillah, Allahu Akbar. Amuad timbiyay tadi nga mga uno. Azamu indallah. Kamulya-mulya yadto. Wa ahabbu ilallahi karwa kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aum patuan beta, aum pa marayaw rin dito. Ang yad tumarayaw, aum pa. Muasa kau. Sin siya madlaw. Bang muri kakausan yad tumisanda kuman yaw muara pa. Amin adlaw sabto. Tungun ta ini. Maita, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, saumu yawmu Arafah, yukappiru sanatain. Impagpuasa mo, sin adlaw Arafah, yadto yung mga magahaji ha Arafah. Ini kau yari kaula mo, muasa kau hang kaadlaw sadya, simpitsang po taglima kumugdan, sabto, makiparat indo sa mo 2 tahun. 2 tahun ni makiparat. 5 bay iwan sin susungon. Makakuyag saan mga anak po. Bulan sang salagu-lagu. Immakatay makdahaya namura mga bariman usog ibang bariman babay. Tamo yan tuan. Hindi nga panagnaan pasiyam. Inday nga hangpo pa iya mutasnik magduruhon na sa bindayaw. Naita impagkurban mo sadya. Intiap-tiap bulbul dihilan sintuhan pala. Inanud sindugo nakauna parihilan sintuhan. Mainkan bukun wadtu wajib sunnat. Nabi Allah Ibrahim, ang tiniurol, ibuhan yung pagkunuhon niya. Tanoy ang mga tuwan.
Na, mga anak ka po, ay natuyad tulog pasun. May ta, inadlaw yan, musimul janna. Musim, inhinang doon, hikasulga. Hikasulga na yung kataan, sa kawa, dubulin niya un. Abdalu ayamid dunya. Sa rayaw-rayaw, hinang, doon habulan yan, amalan mo yung kabayaan sintuhan. Nangasuwin hambuk guru pamurid, ay nangasuwin guru murid pamuk guru. Uno tuod lang na yun uno. Impagyanon, al-asru awail, minjil hijjah. Inhang po, panagnaan sin Zulhijjah. Hinagising guru kaniya. Aun karayawan piara sintuhan, wala piara kaiwanan bulan. Di piara. Alo panim, baka niyo. Nabang ang bisita mo. Ikaw yung bisita, yung namisita yung tao malaggo. Ako lang yung laong simbatabi yung paghanda. Ininituan. Mahachutsin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya ikapanginungog. Sakawa biulan sangan kita sindayaw. Dahil nga mga rayaw, jaddidu imanakum, baka niyo inadlaw yan, iwan sindum yan, sin bago, sin malingkat, sin malano, jaddidu imanakum. Baguhan niyo yung iman niyo. Sa kalibad yung imbiyago, sa sakatan imbiyago, saruk imbiyago, Maita, kalasahan sintuhan imbago malingkat. Na bang naraan na yung pag-iman mo, pag-igsin Ramadan, naraan, wala na limingkat. Palingkat tari hapanagnanin. At mga anak ka po. Maita, kalasahan sintuhan ng bago, kalasahan sintuhan ng malingkat, kalasahan sintuhan ng malano. Di kita niyo makanan ng biyad tuwang bukon, biutangan kita niyo sintuhan. Uno pa yan. Jadidu, baguhan niyo nuno. Taubatikum. In pangayo niyo kamaapan patuhan. In sanggup niyo patuhan, baguhan niyo magbalik. Di magkakunan nuno ay lumuhay. Amo yan, tuan imbayta singguro pamurid na nga subukan niya. Nauno pa mga tuan, bang bago na yung pagtawad, bago na yung pag-iman, sumub siya mga hinang ini. Dahil nga mga kasuban niya, amo imbayta sinabi, man kharaja min baytihi mutatahiran ila salatin maktuba pa ajruhu ajru haj. Hisiusin taw nag-ibadat. Habulan ini. Panagnaan niya. Sambil maabutin niya ito. Di mo siya ring habay niya. Halawang kasutsihan siya. Nagaay na siya. Sutsi siya. In maksud niya. Harap madto pa masjid. Sumambayang simparno. Inirihil ka niya. Ajruhan. Pahala sinaghaji. Nabuko ni sablaw mo rin ako maghaji. Nababuha di ba maghaji makaminsan? Sa bangkaw bukon na. Ubus na yung katantan niya doon. Ang pakawyabutan simbihaon, inhirihil kay muno. Akaw yan tuwan. Na, bangkaw na kapuasa. Impuasa mo sunat sadya. Habukon bulan ini,
ba'adallahu sab'ina harifa. Palayuon siya sintuhan. Dahil hapinal ka jahannam, sab'ina harifa. Kapituan katahunin layo. Dahil hapinal ka jahannam, lumayo siya. Daranun sinkura. Tani mga Tuhan. Nabiadin nin hapulan ini. Sunat yadto karwa. Bang munahin ang hapulan ini. Mga anak ka po. A'azamu wa ahabbu ilallah. Nah, uno pembeta sinabi. Hisiu-siu. Inna kasambahayang subuh. Nakasambahayang siya sunnat. Nakasambahayang siya fardu. Masjid. Pag-ubus, wala siya gimuha na mag-usus. Ubus sambahayang fardu. Sambahayang pajar atau sambahayang subuh. Dito na siya limingkod. Nanasbi siya. Nang hindua siya. Nagbasa siya sing Quran. Sehingga maabot in salatud duha. Sa kurang-kurang bangibutang aja minitan mga 3 minit dengan puas sembahyang subuh pakapatan. Pag ubus si mambahayang siya duha. Unin beta sinabi kaniya. Ajru haj wa umrah tamah. Binabuk. Ajrul umrah tamah. Nakabialikan na kato. Magkakunahan kita ni mga anak po. Yari kita ni walang fitnah. Musim biyay tayad to. Musimul jannah. Amin yari habulan. Yari kita ni ubihaon. Habulan haji. Uuhon na timbaran na to. Uuhon na to nyawalihan na to. Papag-ibadaton nato sindum aula-aula na adlaw ampa nato madawhat ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniw bang nato nadawhat yadto Allah ta'ala magbabaya sin kabuhi nato iwang kamatay nato Allah ta'ala magbabaya sin dunya iwan adlaw akhirat murah-murahan tub-tub na ridto wang man kita niyo mataayon Umanang sin kabayaan sin Allah Ta'ala aula-aula habulan ini nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.